Vážení páni poslanci, pozdravnou piesňou prichádzame k vám pri príležitosti vášho zasadnutia. Prajeme vám do vašej náročnej práce veľa úspechov pre blaho a rozkvet našej obce. Kacagó szél szárnya hozza a fenyő küde illatát. Nem nagy hírű, nem is hírhet, múlttal terhelt szép vidék. Regehősök áldása átka vezette addig a népszívét. Kavicsos földjén panasz s nóta termett, mint sok száz helyen, hol zsuppolt a tető, hol széllel ostorok kerengtek, s másnak aratott a szártóvető. Bányász volt, favágó vagy hegyi ember, mindegy volt, egy volt a sorsa. Vért izzadt és herét védett. E völgynek sem volt igaza. Véres háborúk gyötörték, zúzták, s nem tudta szegény, magyar vagy szlovák. Ki ismerte a nép lelkét, s ki kérdezte az igazát. A régi kínok még visszatérnek, mint rossz álom, vidérc nyomás. De érzi már a gyermek és a felnőtt, hogy ő a dalos, ő itt a dudás. Krisztina, az őrült várkisasszony nem kísért már az omló várfokán. Nem villant őre, félelmet szűrve. Csorbát sem ejte nép igazán. Felnőtte nép. Túlnőtt a váron, jövőjénél ő már a kovács. Szenvedése lett már az üllő, s valóságot alkot már a kalapács. Szülőhazám, aranyozza a napfény bérceidet, termő völgyeidet. Boldog jövő teremts e népnek, s őrizd örökké forró szívemet. Ako odstupujúcemu starostovi obce Turňa nad Bodvou mi dovolte, aby som vás, občanov Turňa nad Bodvou, privítal na prvom slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí 3. obecného zastupiteľstva o zmenách v roku 1989. Dnešný deň nás postihli aj významní činitelia našej obci, podnikov z Turňa nad Bodvou, respektíve blízkeho okolia, ale aj zástupcovia rôznych inštitúcií. Na našom slávnostnom zasadnutí vítam starostu obce Ardo zo susedného Maďarska, inžiniera Juraja Gašpara za vedenie cementárne Turňa, pána Emilika Kováča, predsedu poľnohospodárskeho družstva Nová Bodva a ďalších, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou, medzi nimi turňanskí podnikatelia, zástupca komunálnej investičnej poisťovne a ďalších. Vítam medzi nami miestnych členov požiarneho zboru, skautov, členov klubu mládeže, členov študentského parlamentu a všetkých z vás, ktorí ste sa umúvali dneska sa tu dostaviť. Prítomnosť našich hostí považujem za uznanie turňanskej samosprávy a že ste vy, občania Turne, dobre volili a zároveň je to aj dobrý štart do spolupráce v novom volebnom období. Vážení občania, prichodí mi hodnotiť uplynulé obdobie prakticky 2 štvorročných období, keď ako starosta som mal vašu dôveru. V stručnosti spomeniem, na čom sme pracovali. Samozrejme, všetci to viete, preto budem veľmi stručný. Od roku 1990 sa v Turni postavilo 72 bytov a prepočte na obyvateľa je to 0,027, čo je najviac na Slovensku. Z tuhého paliva sme prešli pri vykurovaní na plynné takmer celej obci.
Dali sme do chodu čističku odpadových vôd. V roku 1994 sa dala do užívania veľmi potrebná školská budova s 12 triedami. Predvčerom sme kolaudovali kotolňu na plyn a nové rozvody na sídlisku. Z pohľadu obce sú v procese rozvoja veľmi dôležité také faktá, ako napríklad cementáreň či družstvo má takých manažerov, že vedeli prežiť v nových podmienkách a tým vedeli zabezpečiť pre ľudí prácu a tým aj zárobky a živobytie. Ale aj také navonok brané ako samozrejmosť. Napríklad, že mládež založila klub mladých v spolupráci s obecným zastupiteľstvom, že začali tu pracovať skauti a že sídlom Celoslovenského zväzu skautov sa stala Turne práve. Podľa mňa toto je veľmi dôležité a základom pre budúci rozvoj. Štefan Barmák. Nech sa páči. Inžinier Jozef Bartók. Mikuláš Buček. Inžinier Mikuláš Čete. Mikuláš Lipkel. Milan Drobňák. Gabriel Brozda. Inžinier Juraj Gašpar, Ladislav Gašpar, Ákos Jenigár, Mikuláš Kajko, Mária Királyová, Alexander Kiš, Anna Kötelesová, Pavol Molnár, Attila Oravec. Dovoľte mi ešte raz, aby som sa vám, jak v mojom mene, tak v mene občana poďakoval za odvedenú prácu a dovoľte mi, som vám odozdal takýto certifikát o tom, že minulé 4 roky ste pracovali. Ďakujem. Čakajú. Ďakujem. Ďakujem. Máte čaj. Nem itt köszönjük. Nem tudjátok fel. Kicseréltek el. Semmi cseréltek. Köszönjük. 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 És most a polgármester úr, ha megengeded, szintén gratulálok. Igen?
Počet poslancov, ktorí sa mali zvoliť 12. Počet volebných obvodov 1. Počet volebných okrskov 2. Počet osob zapísaných v zoznamok voličov 2123. Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 924. Percentuálne to robilo 43,52%. Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 880. Počet platných hlasov pre voľby starostu obce 780. Za starostu obce bol zvolený inžinier Ladislav Bartók, SMK, 780 hlasov. Mená kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva. Inžinier Jozef Bartók, SMK, 552 hlasov. Attila Oravec, SMK, 523 hlasov. Inžinier Csaba Kápostáš, SMK, 493 hlasov. Ladislav Gašpár, SMK, 468 hlasov. Magistra Juliana Vojsková, SMK, 432 hlasov. Inžinier Mikuláš Čete, SMK, 421 hlasov. Mikuláš Buček, SMK, 401 hlasov. Milan Drobňák, SMK, 387 hlasov. Ján Oravec, SMK, 385 hlasov. Mária Kirájová, SMK, 382 hlasov. Katarína Dytelová, SOP, 326 hlasov. Pavol Molnár, SMK, 324 hlasov. Ďakujem pani predsedničke za oboznámenie sa s výsledkami. Ináč máte aj vyvesené, že keď skončíme, kľudne sa môžete na to ešte pozrieť. Teraz pristúpime k prevedeniu sľubu. Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, hájiť záujmy obce a jej obyvateľov, zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Sľubujem. Pani magistra Juliana Vojsková. Inžinier Jozef Bartók. Sľubujem. Mikuláš Buček. Sľubujem. Inžinier Mikuláš Čete. Katarína Dytelová. Milan Drobňák. Tak sľubujem. Ladislav Gašpar. Sľubujem. Mária Kirájová. Sľubujem. Inžinier Csaba Kápostáš. Sľubujem.
Pavol Molnár. Sľubujem. Attila Oravec. Sľubujem. A Ján Oravec. Sľubujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Týmto sme ukončili slávnostné zloženie spievu. Akkor mire jó? Előzegészséget. Engedett elő? Nézek a világba fel. Egészségükre.